Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Mari. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabaho iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimet. Sana masapol nga iras mo dagita. Da kaya't mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimet. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandini akon malpasamangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga irash ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bisbisinam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita ang panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasingpet ti boss. Agasem, tinawon nga daing Chris tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mangan akon, tagidan tan asumre. Sige, mangan kan mare. Intaray ko ba na di ospital ni nanang mo itay? Tasimro man ti sakit na. No kasta? Na-confine man ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Ijay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Ore, basit la kwarta. Igatang ko maiti agas. Mangibaga aklaangan ka dagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan ngagdamag pay. Basta sumbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko amabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamuan nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay ko maadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon da di akwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan, Dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka, Dayjay. Kunakan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Saan akas ka rin na di intad na kwarta? Apay ama danagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak. Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka di nga agurder akon iti kanan? Si Kaman. Sikapay lang ti agbayad, Kaano nga minaya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumat ka, nga isarak ng iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sadot akaskan ka? Si Kamat,
Tila ibagbagam. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no i-break mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant, sikat agbayad. Pati load na, sikat ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay nauray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot lata ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Uray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita panawan. Ag-practical ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anyangay. Talagang agabroad akon. Uray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya nga gawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir. Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kunti mangitreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti pa nang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awanan yaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kunti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asikati umuna nga idagas ko? Brenda? Wan, sir. Ngam, at adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilugan ko. Umunakan. Maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan anagawid, sir. Ama no agungatan ni misis mo. Agungat. Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Adda cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasid pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman ak. Dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamagakan ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako ni amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yun? diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardeng kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaamo kadanan ng kantatang, kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay ngay tinamnamaam no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan, ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko, kainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa nga agsasao, ak dito'y abay mo.
Ngam di gayam dengdenggan. Anya aya ti pampanunutem. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basaan dagiti message dita cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day text mo aya? Ni boyfriend mo? Jak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Oh, apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam ngamin Nan kita akman. Oh, Pudno ka di dagitoy? saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagitoy a message. Ala, agar-aram kan ka? Nang rugi day ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray manong. Jak replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano. Jak amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nga agkimkimo ti asawa na. Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagito'y napalpalabas nga aldaw. Ay, at damod gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamatan han. Nakaungungot-kamutan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kun nga awagan? Anya kamatan han. Saan ka kadi matakasta? Ibatam ti ina. Apay, di na ka din naiayatan. Ado ti parikot ko ita. Ay, isumat lagayam anak kong ungot ka. Isu nga adaywan nakpaylaang. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay-ayatan ka unay. Ag-cool off ta paylaang. Mari, anya mat klaseng angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni Manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay. Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duwa nga anak na no ag-abroad matayin. Ada akmat. Sapay ko mga raw, tasaan ka pa'y makias-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya at agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat ta ti agkagasat. Di, agsabat tulat ta ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay nag-leave ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Pota ni sir. Katamom. In my office. Damdamagan na ka. Apay ka no nag-leave ka? Rumbang ka di amaamuan na no? Apay nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay ati mo sungsongbatan. Mariribukan na kita. Nag-chat. Kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus talagang samat at type na ka. Isong harod ajak sungsongbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay wan agpanunot ka anaing bag. Rumbang laeng, friend. Agyaman ak ta pinatgamtikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, sir. Taamangan no ada makakita ka data, kat sabali pa iti panunuton da. Di mabalin mat ang mapantay iti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel.
Di mulaan mo. No kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae. Marie, Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at day ti apampanunutan. Iso pa nga asim. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. sige. No day tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Katita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damatan iti abroad ni manang ko. Kat nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Kat natalnapay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Marie. Marie, pagayam ko, nasayat launay, tapinilin, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pan nakay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.